Ngwenyamandvuna Nkosi Mhlekazi Dlovukazi siyabonga sekushunyayelwe Ngwenyamandvuna kwami sekufishane sekugoqoda sebangihlebelela amanye amajala abuthekile lokungehla athi sekulambekile nami ngidawuzama ngemusa wenkosi ngisonge kafishane sebashumayele Ngwenyama ngidawucela nje kufunza kuLuke sahluko 24 ngicele kufunza verse 5 ngoba bengithi ngidawusuka ku verse 1 ngiye ku verse 12 ngidawufunza verse 5 yedwana ngesikhathi lapho bafika khona ethuneni la Jesu sebamfuna khona kunemagama lakhulunywa ingilozi la uyababuda uthi ngekwesaba lokukhulu labafati bakhothama lamadvodza ase athi kubo nemfunelani lophilako kulabafile akasekho lapha uvukile khumbulani ukuthi wathini kini ngesikhathi asesegalile nakathi indvodzana yemuntu kufanele inikelwe etandleni tetoni ibethelwe esiphambanweni bese iyavuswa ngelilanga lesithathu ngicela Ngwenyamandvuna usebenzisa tizathu letisihlanu leni lelilanga lesihlangene ngalo limqoka emhlabeni leni lelilanga lesiphakamisako umhlaba ufanele ulihloniphe nangaphindze ngibeke Ngwenyamandvuna wehluke ngani lo Jesu lesimshumayelayo yini yena sitshela umhlaba wekuthi ababuke yena bakholwe nguye kunalabanye labakhona labakhondwako wehluke ngani lo Jesu lesithi uyinkosi kunalabanye emhlabeni labaphakanyiswako bangaba besilisa bangaba besifazane sizathu sekuqala Ngwenyama lesisenda sithi Jesu umhlaba wonke awubuke yena sekuqala ngisona nasi sanamuhla lokuthi Jesu yena yedwa kunabo bonke labakhondwako yena yedwa kunabo bonke labadumile bakhile tinkolo batibita ngemagama lamaningi batiwa nguJesu yena yedwa lo wafa wangulithuna walehlula Jesu nakafa uMsathane bekaqabanga Ngwenyamandvuna uthi le game soyiwinile kani finally sengafiki namuhla siselangeni le final Bible kuthiwa labo make nabafika bakhanza lamadvodza lapha ekhathe thuneni Ngwenyamandvuna baba emile ngiyakholelwa noma umlando weBhayibheli awusitshele emabito alethi ingilozi kodwa ngiyakholelwa ukuthi bekuna captain wempi welizulu bese kuba na conductor wechoir kulethi ingilozi letibili ngiyakholwa ukuthi bekakhona Gabriel ngiyakholwa ukuthi bekakhona Michael ngoba lapha ebox noma lapha ethuneni labeka khona bese kudzinga labahleliwe ngeluhlelo lwekulwa labathi impi yakamoya nakusukuma lempi yakamoya beyiqala inqoba yaJehova ngoba bekwatiwa kuthiwa la akuketiwa nje ekufeni noma emgwaqweni bekunempi yembuso wembumnyama kunempi wembuso wekukhanya that's why lophethe impi yasezulwini
wayedzingakala emenaye. Kwesibili nangabe Mikhayeli abeka khona long choir conductor bebese kufuna kuhlatshelelwe tingoma tekunqoba njengaMiriam nakhathi Israyeli awela lwandle lolubovu athi ihashi nenkweli yayo ukuthethe wakuphose lwandle. Le game yawinwa ngalelanga leli. Bekwina le game ngwenyama. Skahle sasomhlolo stadium kama lenkosi malibongwe. Emandla ekunqoba kwaJesu kwendeka ngelanga lesithathu. Angikhathali ngabe bobani labakhondwa kwemhlabeni kodwa nangabe bangazange saze baye esiphambanweni elabo igazi lingazange seliditheke elabo igazi lingazange selenda umangaliso abangadlali ngemhlaba lofanele kukhondwa ngulowafa walinqoba lithuna ligama lakhe uJesu waseNazaretha. Oh hallelujah. Lokunye lakwenda Jesu lapha esiphambanweni ngalokuvuka kwakhe. I'm sorry ngicela kuvukeni bese ngiya ngemuva ndawabekela ama point. Lokunye lakwenda ngwenyamanduna lapha Jesu ngelokufa kwakhe. Lelilanga layitolo liBhayibheli umlandvo usitshela kwakuthi wathi nakabekwa lapha ethuneni wangahlali khona wehla wayemathunjini emhlaba lapho khona Sathane nemabutho akhe beka celebrate acabanga ukuthi unqobile kuthiwa Jesu wasilandzela tekufa nekuvuka kanye neHades ngoba livila uNkulunkulu. Jesu nganyelanga ukhuluma amagama lapha kuPetru uyambuta uthi ePetru bantu bathi ngibani bathi boPetru bathi uMoses Elijah. So yabuta Jesu nine nithi ngibani uthi ke Petru wena ungumesaya wena uyindodana yaNkulunkulu losethi kwako konke. Jesu khuluma lamagama uthi lalela Petru lokhu awukakuthatha enyameni nasengqondweni. Nami ngithi kuwe ungiPetru ulitshe leliteshu ledwaleni kodwa namuhla ngithi emasango ekufa neHades ngeke alehlule lamlibandla. Labalanza umlando weBible school ngwenyama kuthiwa bebasegedeni laseJerusalem. La igedeni Jesu nakade ukhuluma lamagama bekunemthombo. Lo mthombo loba ulapha lakhuluma kiwo kuthiwa umunyuke emanzi njengesiyalo nisana kwemanzana. Jesu akakhulumi naPetru ukhomba lo mthombo kuthiwa sikhulu salamandi lebesicontrola lo mthombo bekuyiHades. Watshela lo mthombo watshela lesikhulu semandi watshela lo moya wasemandini wasilalela nawe longephasi kwemandi angeke ulahlule lamlibandla. Lathole assurance libandla. Jesu usinika siqiniseko namuhla utshela umhlaba ngwenyama utshela lonke live Jesu kuthi kude lo munye lo wake wabakhona lo yoba khona lo yofana naye afela umhlaba ngaphandle kwakhe. Siqiniseko lesinye sesibili Jesu utshela umhlaba kuthi angitikhethanga anguvotelanga angikhangasanga kuthi ngibe inkosi ngadalwa ngingiyo bekatshela umhlaba kuthi mina ngiyinkosi yemakhosi nawe ngwenyamanduna ndlovu yemhlaba jongani ngemakhosi ethu lesiwathandzako nalesithi gabha ngawo lapha eveni lakangwane kunenkosi yenu lefuna niyibuke iyajabula nyalo nanihleli nilalela yona ngoba uyinkosi legadze emakhosi. Lokunye Jesu
Makusithi bazalwane kodani kuye. Maswati lamahle kodani kuJesu. Khondani yena yedwa. Longabhidwana lutho. Ningayengeki maswati. Angabikho longatiphakamisa. Ngaphandle kweliwundlu. Lelisusa ligeze donotelive. Lithi iBhayibheli ngonyama umlando Jesu nakalapha esiphambanweni sizathu sesibili. Nakalenga lapha esiphambanweni samemetile ukuthi kuphelele. Wagebisa ikhanda lakhe wafa. Kuthiwa kwaba nelisoja. Lelisoja lathi angimethembi lo. Laphatha sikhalisalo. Kanti lelisoja linenkinga. Lineliso lelifile lipajakile. Lineliso lelimbobo. Ulibona ngalinye hayi mina ngingcishi mina angisindlopho. Wathwala tungeleta lesiphambano. La tungeleta ngonyama ngasi belisebenzisa lancela. Tungeleta lesiphambano. Lahla limkhulita kancane njengemfana njengamiyeni njengangagcina nje ngakhozola funa kuhlaba ingoma ebayeni. Khulita kancane. Sangikwethembe umbuka ngaleli linye. Kanakade uthi lo lapha esiphambaneni onamandla noma afile igazi lakhe liyakhuluma. Unemandla ekwenza imimangaliso. Unemandla ekwenza ibonakaliso. Kuthiwana kanjani uyahlekisa bayahleka labalandzelako. Njengoba namhla abaningi labahlekisa ngaJesu kodwa nguthe masinyane lalelani maswati sekutawubonakala sekuyabheja kuyasa uyabuya. Waqhilita. Swala kamqhilita. Wathi ngifuna kufakazela ukuthi ufe mbamba. Wahlaba. Sizathu sesibili lehluke ngaso Jesu kunalaba khondwa kwemhlabeni. Wahlaba njengamngeni phambi sancela. Kuthiwa wasinaka mhlaba ngalesikhali. Into yokuqala leyaphuma kwaphuma emanzi. Lemele moya ongcwele. Lokushwa i-purification. Lokusho inhlandeko. Kwathiwa number 2 ayi mayidoda ngiyayithanza la. Hey ngiyayithanza la. Aya kuthiwa kwabese kuqhamuka lengadi. Kwesibili yakijima lengadi yakijima ngalesikhali. Yakijima ngalomkhono wesikhali. Kuthiwa yazi la ifika la isandleni. Saleli soja lengadi. Lithonsi. La saphaka. Lafika lathela leliso lelihopho. Leliso lelifile lelingekho. Lathela leliso. Lamila liso labakhona lapho. Labona lisoja. Shothi wehlukile ngoba lakhe igazi liyayenda imimangaliso. Hayi ingadi yethi imphudi. Hayi ingadi yethi inkomo. Hayi ingadi yethi ela Jesu linemandla. Lokunye lahluke ngako. Lengena lathi bantu bameme ngonyama nduna. Bamemele ngosi. Yeluhlanga. Bamemele emaswati akithi. Kuthi akathathe Jesu yedwana. Onke amakhosi, bonke abapresident, bonke labanjikile emhlabeni, bonke abaprofessor, bonke abodokotela labazama impilo yabantu abazange kuze kwenteke kibo. Afa mihlalene emakhosi nabo president bemhlaba. Kodwa kuthiwa the third point kwathi ngalesikhathi Jesu abethelwe esiphambanweni bekungilesihlanu ngathwala ufemini lilanga lavala emehlo ngoba bekahlaziwe angunuliwe lathi ngeke sikhone kubona amahlazo emdali wethu lambonye emehlo langa 3 hours lakuthandaza. Ubani lo wake wafa kwathula ilanga laqima? Kuphela ngonyama nduna losina uhambe endzaweni bese liyana sibone ukuthi emazulu nawe bani lela bakhondwako lo wasinaka ngwajwa kwatamatama umhlaba. Bible lithi Jesu leli hour nakafa 12 3 hours
lilanga liqimetile emhlaba wonke, hayi kaIsrael kuphela, hayi eAsia kuphela, but the whole universe. Kwenyamanduna lavale mehlo indalo ngalamanye amagama, kwavuma indalo lathi noma abantu bamthela but yena uyinkosi. 3 hours angikaqeshe mina wami ngoba singangibona siyangibuka. Awalesithathu ubishop professor awale kuqala laba la uNkulunkulu uyise fakaza lizulu uNkulunkulu umdali uthi surely this is my son whom I love. Kwahlonipha uNkulunkulu umdali wayo yonke indalo. Ngoba kunabantu lesibahlonipha ko abe uNkulunkulu angabahloniphi bona. Hlonipha lizulu avala emehlo uNkulunkulu wasalutha uNkulunkulu wathi ngeke ngikhona ukubuka umfana nami ngimbuka semahlazweni. Awalesibili laba lakhe yena lona lebeka bethelwe kwayena qobo lwakhe wathi angithanzi noma ngilanza umuntu ngimbuyisele endaweni yakhe, angithanzi noloku kunjena kodwa ngifanelwe, it is worth it for me. Awalesathu kwaba li awala moya ongcwele. Ngabo bazalwane malo ingcwele singamqoshi, silive moya ingcwele siyamdinga. Yena lokhomba indlela wavuma moya ingcwele wathi nami ngiyavuma. Wesine kuthiwa ngalesikhathi abekwa lapha ethuneni nalo belingasilo lakhe wanikelelwa indvodza wathi nakabekwa kwanyakatela umhlaba. Nakunyakatela umhlaba kuthiwa bonke lebe bafile kuleso sikhathi for 2 weeks bangwatshiwe avuleka lithuna ngonyama. Kuthiwa babonakala etitaladini, babonakala kubo Shoprite, bo Pick n Pay, bafuqa emathole kwathi hayi wena sikungwabile kwathiwa nama ngathi ngalamanye amagama bekatshela kufa uthi lo ngetulu kwekufa so ungenile wena kufa nelidonsi lwakho so wephuqiwe. Wehlukile Jesu, nguye lo fanele akhondwe, nguye yedwa angalekelelwa, yena yedwa, nguye yedwa Jesu Maswati. Asingaqalili sithi yena wawudala lo mhlaba wadalelwa kuye, wadala yena wayekhona kude lenye indodza kude wesifazane lo walekelela Jesu nakadala umhlaba. Naso sizathu lesitshele eMaswati lesicela ukuthi bantu abete kuJesu. Akunenzaba nama philosophers laba tiqalile tabo kodwa indzaba lokunye angigcine bazalwana ngicela kuqondise eMaswati nabafundisi nama Bible scholars. Ngicela kusho na indzaba nalembulo uNkulunkulu. iChristianity noma ubuKristu akusiyo inkolo. Ngicela kusho lokho opening kwenyamanduna. Ngicela ningayithathi indzaba yebuKristu. Christianity, it is not a religion but it is a kingdom. Umbuso lo. Ngoba embusweni kunenkosi. Ngoba umbuso awuqalwa ngumuntu, uqalwa uyadalwa. Uyadalelwa kuba sembusweni. But a religion, something that nami nje namhlanje nangifuna kunibhukisa ludzaka ngingasuka ngekufundza kwami ngigcwele theology yami, ngigcwele yona nephilosophy yami, nginithumbe nje, nginithumbe kunemadlanyana nilandzele bese ngithi ukhona mngani uJesus. Siyinkolo le, ngumbuso lo. Lalelani ke ngiphinde ngiqine. Tinkolo tiyawuphela tigcine but umbuso uyakuma phakathe naphakathe, umhlaba nemazulu imibuso yonke iyakwendlula but lo uyawehlulela yonke imibuso yemhlaba. Buso lo kilangala lekudina lelithi kwenyamanduna uNkulunkulu akasendela umusa lele nikwendako nendlovu yemhlaba
Cela kukhulumela uNkulunkulu. Nenzaba ukuthi lo munye umuntu angathini. Wena manduna lizulu liyakunaka lokho. Wena manduna uNkulunkulu uyamaka ku register yakhe. Uyamaka ku diary yakhe. Konke lenikwentela yena. Konke lokuhle kakhulukati ingwenyama umuntu asahlala phansi. Gila imihlolo wena maswata ngathi noma kubona yini lokho. Wagila imihlolo nami bengisethabeni enzaweni yami ekulusini ngikhuleka nami ngayibukela lenzaba yevulwa kweParliament ngayibukela lapha ku YouTube nami ngihleli khona lapha ngibhaqe khona wagila imihlolo ngabe maswati kakhulukati nini eBishop Hlatshwako nani nonke labaphethe tenkolo nakunaka lo kwenziwa ingwenyama wathi ekugcineni kwespeech sakho akhala lenzabeni lami engikhona khona wathi ucela onke amaswati asukume wabese ngwenyama nduna udeclare umthandazo watshela umhlaba wonke the whole universe uthi wena wethembe uNkulunkulu watshela umhlaba ukuthi ngeke ukhona kulihola lelive lemaswati ngaphandle kwaNkulunkulu wathi ekugcineni nawugcina wabida wathi uNkulunkulu asibusise egameni laJesu wathi amen ngabona umhlolo ngakhala ngikule nthaba ngabona sandla saNkulunkulu wakhuluma uNkulunkulu kwenyama nduna wathi kimi lapha kulesa siganga bengiso wathi uNkulunkulu kimi lalelani ke lokhu asende kanje namhlanje ngiletha indlela yekusundudwa kwelifu lelusizi nenhlupheko etiwa lelive yena sengiyambusisa ngamanzi selatu kuphila abakuloyo utawusala unje watshela umhlaba ngwenyama kuthi wena kude lithemba lakho nalesive sakho ngaphandle kwaNkulunkulu sengithandaza ngake ngisathandaza nawushiya bazana bangitshelile kodwa ngigcina ngakuthi umhlaba sive semaswati nenkosi yemaswati bukhosi bemaswati Jesu namuhla akekho ethuneni luthuna lihluliwe kufa kunqotshiwe uNkulunkulu welizulu nemhlaba abusisa ingwenyama abusisa indlovukazi emaswati onke bayethe ngwenyama nduna Nkosi mhlekazi ndlovukazi Ayinje sikulo papa siyabonga balala Siloskulu